ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом тақдими шумост. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлосии 15-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум. мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунам. иҷлосии 15-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум санаи 21 июли соли 2023 соати 9 дар бинои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. ба рӯзномаи иҷлосии 15-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шаванд. дар бораи рафти иҷрои стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 30 июни соли 2021 таҳти рақами 187 тасдиқ карда шудааст. ҳисоботи комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. ҳисоботи вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии рашнаи поён рақами 36 Сиддиқов Ҳусниддин Яхшибоевич оид ба ваколати вакилияш. оид ба тасдиқи дастури Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент дар таҳрири нав. оид ба тасдиқи низомномаи Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент дар таҳрири нав. оид ба номгузорӣ дар бораи пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз ҳавзаи интихоботии Вашани рақами 4 дар бораи таъйин намудани рӯзи интихоботи Маҷлиси вакилони халқи шаҳр ба ивази вакили хориҷшуда. дар бораи таъсиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум. тасдиқи қарорҳои раиси шаҳри Панҷакент. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент вогузор карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ. тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. дар боғи ба номи Умари Хайёми шаҳри Душанбе намоиши фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаи калони консертии шаҳри бостонии Панҷакент манзури сокинон ва меҳмонони пойтахт гардонида шуд. тамошобинони азиз, ассалому алайкум. мо имрӯз қарор дорем дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Умари Хайём дар шаҳри Душанбе ва имрӯз дар ин ҷо намоиши маҳсулотҳои ҳунарҳои мардумӣ, кишоварзӣ, таомҳои миллӣ бо баргузор намудани барномаи фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент баргузор мегардад. ба гузоришҳои мо аз ин маҳфил таваҷҷӯҳ намоед. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориши дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мусоидати муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе санаи 15 июли соли равон дар боғи Хайёми пойтахт намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаи фарҳангии санъаткорони шаҳри бостонии Панҷакент баргузор шуд. пеш аз оғози чорабинӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ноҳияи Сино, президенти Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ва дигар масъулон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии шаҳри бостонии Панҷакент дида намуданд. дар гӯшаи растаҳои намоишгоҳ намунаи маҳсулоти саноатӣ, дастранҷи кишоварзони шаҳри Панҷакент аз ҷумла меваю сабзавот,
پالیزی‌ها، محصولات نانی پزنده‌ها به فروش گذاشته. اشتراکچیان از هنر آشپزهای نامی که در حدود نمایشگاه پلو آوازدار پنجکند، دیگر انواع طعام‌های ملی، شیرینی‌های گوناگون را آماده کردند، بهره بردند. نمونه هنر هنرمندان، رسامان شهر که رسته بزرگ را تشکیل می‌نمود، به مهمانان نمایشگاه پسند آمد و بار دیگر ثابت نمود با آن می‌توان پنجکند و در مجموع کشور را به عوامیان شایسته معرفی نمود. مؤسسه‌های فرهنگی و تعلیمی، چوب‌تراشان و کلاهگران، رسامان و طراحان سر و لباس گوشه‌های الهیده خود را تشکیل نموده برای تماشا و استراحت ساکنان فضای مساعد و جالب را تشکیل کردند. این نمایشگاه از دیروز و امروز پنجکند باستانی به اشتراکچیان معلومات میداد. گوشه دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند که در آن کتاب و مجله‌های تألیف نموده استادان و دانشجویان، نمونه محصولات پارک تکنولوژی و مرکز تعلیمی معرفت پرور دانشکده به نمایش گذاشته شد. با طرح زیبا، نمونه زیادی محصولات چاپی، صنعتی، هنرهای مردمی پسندی تماشابینان نمایش فروش گشت. در نمایشگاه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق سخنرانی نموده، مهمانان و ساکنان پایتخت را به این نمایشگاه خیر مقدم نمودند. قسمت فرهنگی نمایش فروش که با هنرنمایی صنعتکاران نامور جمهوری آغاز شد، با سرودهایی که آبادی و آسودگی، صلح و صلاح و وحدت ملی را ترنم می‌کرد، موسیقی و رقص‌های جذاب به جمع آمدگان پسند آمد. از هزاران پاره ملت آفریده، روی جلدش نام ملت شد جهانی، تاجیکان را کرد نام داد، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان. در مجموع تشکیل کنندگان نمایشگاه توانستند به ساکنان و مهمانان پایتخت پنجکند را چون شهر صنعتی و اگراری با تاریخ غنی، یادگاری‌های بی‌نظیر تاریخی، طبیعت مفتون کننده، مردم تحت راهبری رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق وابسته به استفاده ثمرناک آب و زمین، جمع‌آوری حاصل، آباد و زیبا ساختن شهر و دهات، پیشگیری قانونشکنی هنگام برگزاری جشن و مراسم و دیگر مسائل مهم روز مشورت کاری دایر شد. در تالار خورد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، مشورت کاری تحت راهبری رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق برگزار گردید. در جلسه نخست رئیس شهر پنجکند دایر به مسائلی که در مشورت کاری نزد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و در مجلس جنبست نتیجه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت سوخت در نیم ساله اول سال 2023 بررسی شدند، شرح و تفسیر کرده وظیفه‌هایی که در آنها گذاشته شدند مشخص کرده شد. سپس گزارش سردار ناظرات اندازه شهر پنجکند اوید به اجرای سریوقتی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 22 ایون سال 2023 تحت رقم 586 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی شنیده شده تاکید گردید که فرمان مذکور از 1 آگوست سال روان مورد اجرا قرار می‌گیرد و تشکیلات و مؤسسه‌های مربوطه از جمله ناظرات انداز، بانک‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های طبی، خدمت‌رسانی‌های کمونالی باید به آن آماده باشند، به مردم ماهیت و اصول پرداخت‌های غیر نقدی را فهمانند.
در جلسه توجه راهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها، ریاست کشاورزی، رئیسان جماعت‌های دهات با وسعت بخشیدن کشتی تکراری، کارهای آبادانی، بهداشت وضع خدمت‌رسانی طبی، آمادگی به فصل تیر ماه زمستان گذرانی، معرکه تیر ماهی دعوت جوانان به خدمت حربی، ترغیب لباس‌های ملی، برطرف کردن ساختمان‌های خودسرانه، اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی و دایر به این مسئله گذرانیدن رید و سنجش‌ها در طرابخانه‌ها و خانه‌ها، چراغان‌کنی شهر، برطرف کردن تنقیصی از آب نوشاکی، از بین بردن سودای کوچگی، به طور زمانوی تعمیر و آرایش کردن نقطه‌های فروش سوزشواری و طرابخانه‌های مرکزهای سودا و دیگر مسائل مهم شخصان مسئول وظیفه‌دار کرده شدند. نتیجه‌های برگزاری نمایش فروش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و برنامه فرهنگی شهر پنجکند در شهر دوشنبه که سنه 15 ایول با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و دیگر مسئولین در دایره وسیع ساکنان پایتخت مملکت در باغ فرهنگی فراغتی خیام برگزار گردید. بررسی شده به تشکیلات و مؤسسه‌هایی که در تشکیل چاره‌بینی سهم گرفتند اظهار سپاس کرده شد. جلسه را رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق جنبش نموده از مسئولان تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت اجرا نمایند. گزارش صبرینا اکرم و اسماعیل جان خالف. تماشابینان عزیز، شما ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام را از تلویزیون سیما تماشا میکنید. ساکنان شهر و دهات پنجکند تصمیم گرفتند که تا عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شهر و دهاتمان را باز هم آباد و زیبا نمایند. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با رفت کارهای ساختمان و وصلی در بناهای بلند آشیانه و دیگر انشاءات ساخته شونده شناس گردید. به ادامه موضوع توجه نمایید. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند بنیاد بیش از 1000 انشاءات به نقشه گرفته شده است. با بنیاد بناهای بلند آشیانه، مرکزهای سودا، نمای شهر پنجکند باز هم زیباتر می‌گردد. رئیس شهر پنجکند در رأس هیئت خدمات مربوطه شهرداری از یک قطار انشاءات بنیاد شونده و حالت راه و کوچه‌های شهر از جمله رفت ساختمان مهمانخانه و بناهای بلند آشیانه استقامتی با مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی در کوچه باربد مروزی با رفت ساختمان بنای بلند آشیانه صاحبکار مکمل و فریدون شناس گردیده جهت با صفت بلند معماری، طرح زیبا و در مهلت مقرر گردیده به استفاده دادن انشاءات مذکور سپارش داد. در همین موضع رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق ایرادهای جدی خویش را عاید به موجود بودن پرتوها در راههای ماشینگذر و جایبارها، خشک شدن درختان خیابان‌های مرکزی، رنگ و باری منزل‌های استقامتی ساکنان بیان نموده، مسئولان ساحه‌های دخلدار وظیفه‌دار کرده شدند تا جهت تازه آزاده نگاه داشتن نزد خانه‌های استقامتی ساکنان، پرتافتن پرتاب از روی ساعت در موضع معین شده و آباد و زیبا کردن محله‌ها، شنانیدن گل‌های آرایشی در نزد خانه‌ها در بین اهالی کارهای فهماندهی گذرانند. در طرابخانه سیاح و سعودیان قاعده‌های سانیتری رعایت نمی‌شوند. مکان استراحت و تناول خوراک به پرتابگاه تبدیل یافته است که رئیس شهر پنجکند ایراد جدی خویش را با مسئولین این طرابخانه‌ها بیان نموده، مسئول مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی برای اندیشیدن چاره‌های ضروری دایر به این مسئله وظیفه‌دار گردید. در کوچه تیرشکاوی شهر نقطه‌های سودای و خدمت‌رسانی خودسرانه بنیاد شده است و نمای بیرونی بناهای استقامتی کهنه به نظر می‌رسند. رئیس شهر پنجکند به مسئولین ساحه‌های دخلدار جهت تعمیر بناهای بلند آشیانه، تازه کردن پرتوها،
бартараф кардани мушкилоти танқисӣ аз оби нӯшокӣ, таъмири роҳи тиришкова ва дар байни мардум гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ супоришҳои қатъӣ дода бо чанде аз сокинони ин маҳалла суҳбат намуд. бахши меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳр супориш гирифтанд то бинову иншооти номувофиқи гирду атрофи ин кӯча бо сохторҳои марбута аз байн бурда шавад. раиси шаҳри Панҷакент изҳор дошт ки ободии шаҳр аз тоза намудани манзили истиқоматии шахсӣ оғоз мегардад. ҳар нафаре ки мехоҳад дар ободии шаҳри Панҷакент саҳм гузошта бошад, сараввал ободиро аз манзили зисти худ оғоз кунад. таъкид шуд ки роҳу кӯчаҳо бо ҷалби сокинони маҳаллаҳо тозаю озода нигоҳ дошта шуда, биноҳое ки бархилофи нақшаи генералии шаҳр сохта шудаанд ва ба симои меъмории шаҳр халал ворид мекунанд, тибқи муқаррароти қонунгузорӣ бардошта мешаванд. боздиди раиси шаҳри Панҷакент аз кӯчаву хиёбонҳо ва маҳаллаҳои шаҳр идома дорад. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Молҷон Холов. аз тарафи мутахассисони шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартонии маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент вобаста ба беҳтар намудани сифати либоси мактабӣ тибқи санадҳои меъёрӣ барои истеҳсолкунандагони либоси мактабӣ машварати омӯзишӣ гузаронда шуд. дар заминаи иҷрои супориши протоколии агентии Тоҷикстандарт ва мактуби вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент дар коргоҳи дӯзандагии маҳсул бо иштироки соҳибкорон, истеҳсолкунандагони либоси мактабӣ, намояндагони соҳаи маориф машварати омӯзишӣ баргузор шуд. сардори шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартонии маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент Алишер Нормаҳмадов ба роҳбарият ва мутахассисони коргоҳҳои истеҳсоли либоси мактабӣ дар бораи талаботи регламент ва стандартҳои муқарраршуда маълумоти муфассал дод ва дар ҷараёни ин машварати омӯзишӣ бо рафти дӯхтани либосҳои мактабӣ шинос гардида тавсияву маслиҳатҳои мушаххаси хешро баён кард ва изҳор дошт ки воқеан солҳои охир дар коргоҳи дӯзандагии маҳсул ба сифат аҳамияти калон медиҳанд. истеҳсоли либоси мактаби шумо машғул мешаванд, ягон арз шикоят аз тарафи ягон истеъмолкунанда нашудааст. дар ҳамин водии зарфшун мо ба қайд нагирифтем. айн маълум мешавад ки сифат нағз бо беҳтар барои беҳтарсозӣ бо ҳаракат кардан кор аз тарафи агенти Тоҷикстандарт шаҳри Панҷакент ҳар замон минтақавӣ ҳар замон ки онда кори омӯзиши фаҳмондагӣ гузаронда мешавад, машваратҳо гузаронда мешавад, он ҷое ки нуқсоне ки ҳаст сари бармаҳал аз тарафи истеҳсолкунан бартараф карда мешавад. дар машварати омӯзишӣ сармутахассиси шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ Далил Мирзоев ҳозиринро бо талаботи стандарти ҷумҳурии Тоҷикистон, либоси мактабӣ, шартҳои техникӣ, регламенти бехатарии ҷумҳурии Тоҷикистон, бехатарии маҳсулоти таъйиноти кӯдакон ва наврасон шинос гардида мақсаду мароми ин машваратро хеле муҳим арзёбӣ кард. мақсади асосии машварати имрӯзаи мо дар он аст ки асосан регламенти техникии ҷумҳурии Тоҷикистон бехатарии маҳсулоти таъйиноти кӯдакон ва наврасон мебошад. асосан ин машварати мо дар бораи регламенти бехатарӣ равона шудааст. мутахассиси шӯъбаи мазкур Комилҷон Бобоев ба роҳбарон ва мутахассисони коргоҳҳои истеҳсоли либоси мактабӣ матни регламент стандартҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва моҳномаи соҳавии стандартро тақдим намуд ва аз онҳо дархост намуд ки бояд талаботи регламенту стандартҳои ҷоришударо ҳаматарафа риоя намоянд. масъули шӯъбаи маориф Барно Ашурова рафти ҳамкориҳоро бо коргоҳи истеҳсоли либоси мактабии маҳсул хеле хуб арзёбӣ кард. соли равон шӯъбаи маорифи шаҳр дар он 136 муассисаҳои таълимӣ кору фаъолият доранд
با کارخانه دوزندگی محصول شهر وابسته است که سر لباس یگانه مکتبی رو همه مؤسسات تعلیمی از همین کارخانه دوزندگی خریداری نمایند و این کارخانه دوزندگی با سر لباس مکتبی میتواند تمام مؤسسات تعلیمی رو تامین نماید. چندین سال است که این کارخانه دوزندگی محصول با شعبه معارفی شهر شرطنامه دارد. یکم در این کارخانه به صفت سر لباس مکتبی دقت می‌دهد. سر لباس مکتبی که خوانندگان استفاده می‌برند به صفت خوب دارد. خریداران احترام خواهش که می‌شود که هنگام پیدا شدن نسخه‌های اوید لباس مکتبی می‌توانند که با مرکز تشخیص منطقه‌ای آگهی‌دهنده شهر پنجکین مراجعت نمایند. سروری کارگاه دوزندگی محصول والیده نصرالدینова برندگان و دوزندگان صاحبکاران استحصال کنندگان لباس مکتبی برای تشکیل مشورت آموزشی دسترس نمودن متن سندهای معیاری هفته‌نامه استاندارد به راهبریت و کارمندان مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیک استاندارد شهر پنجکین عرضی سپاس نمودند. ما از بسیار چیزها باخبر شدیم، چیزهای فایده آور. اصلا این کارخانه می‌نداره خودم و این کارگران گسترده نیستن. تحقیق شد در سال خوانش 2023-2024 همه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی منطقه زرافشان خاصه شهر و دهات پنجکین با لباس مکتبی خوش‌صفت استحصال وطنی تامین می‌گردند. گزارش عباس همراساده، اسماعیل جان خالف و بابا جان شادیف. تماشاگران عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام می‌رسد. تا برنامه‌های نوبتی سلامت و سربلند باشد. خیر.